aya me bomo se lances ekura wo enkoye lances awuo sabi ka ekura wo no eho pipes nyina be yadwuma se wo twedi ampo nyankopon obasa yi adom ne se abusua na ka na akọbọ omode hye no omonye ma asotwefo because e bia kan nsem a obekeka no metima aka to se won nsem bia obeka kire bia Vanessa that time edi na tem se wo ba di ne maame atem se wo ba ama ma bi nokra na meka choyi maybe empa wasem but besine maybe empa me also ba akra wo pesi ehia na wo pesi meet me ne catch ya bo na mka just say me ni o mo wini ba so I can't make it ever since I told you say I men shout to back I men shout because I can make shout sebi na kani iti me pakika na me yi me na ba kono na me mu hani say obi ka bo obi sa me nka no ba me ko hwe na e funny face obo woman first woman no me etere ba ko hye nechi na ba ko kura no na obo no as na obo two motos no so na de ko e obo wu ye pa seriously nyame look at here we have muja ni bi ni e fa pala no na nja kwande wewu akwande konom sound dey drive share for 5 nkwala 2 akola penyini de mese wona me adini se me hu bibia o akola penyini de wewu abusafo na chese ensema hokuma no ebekan no me the video no ebema mo na so ma membo mu nchemu kakra e funny face issues no eho enyina ni funny face de ekoso between ono and the baby mama eye Vanessa ensem no abetwemu a e na opese onpese me hu me ma Vanessa de me ma esie me Vanessa dada me ensem baby bre e ma eye funny face mpo wako eye psychiatric hospital nyina e diaba afa wiese no na chese mpanifobia omoso ni mu e Ghana ha omu no kasa editia omo ehun se funny face asan so bounce back na chese odi ni juma Ghana fo nyina na omani age edi ama funny face no chiko ehun so kobola re ho ekopa na chewa na start papa nkrofobia chewa se mpanifobia chewa ofumo mo abra onya ne issues eno nso e ma Ghana fo yani ejiman ye pa afedi enko sha funny face e na start e make post on social media pages so echem so empo no obetonto ne nyapade na woto akotena broche science Vanessa etete no Vanessa mbeso be hu ne ma na onya ho akwanya ene ne ma no eye video call so hu on screen so no eye Vanessa ya so san so e twenkra no e de free ne ho biem eno achi no san so se de audio ko tie kakra bae no o san so be kasa ye se anem Vanessa eba so we panacho nanso no ono ko bolare ho ko panacho ntini ko ne boni ache no do so blocking number ni na Vanessa number for friend no sen kombra back nko ba no ha baji dog je sen sam no de e do so pa ene de kaka ho eno ena che se enche bia be na kakrantam na so abra funny face e de ka enam ka so o de ka yi ahakobọ batan ne match se be nipa 5 ena involved e wo accident man no so nsem aye ensem bebre na no ena wa aggressive show so kwakuma no e de nsem atudwa so no dear obo mpaye ediama eye funny face accident na occurse ye no the licenses enwuye afins no car papers bibia eye adwuma anye stadia de beside esema okuma no ede todwa na edoso best deal na SS ne meden komo we say ebesom so UK na person ship on yema ne bedu Ghana asundwem dia na mekanfo best deal ede amaw me pacho ne me bia say enkonya eye ntade ye nuane eye cars eye TV set ene me bia fafa eye best deal force ne free UK emedu Ghana amaw asundwem na bedruga na nsa wo doorstep pepepe na omodo niema no bro phone numbers na wo screen so ne kwai na enkotie ensema kwakuma no ade to dwan yan ka no kranche ye nu efe ne funny face se funny se wo bibi a wotwe ana won san wo no ma because according to video na me hwe nsisi a chese wa no nsan abo na wa bro ana wo de ka ekobo obi sisi ya sabio akra no kra de according to video no mutie kra na sa akra na o ka ho no de eya de abi kra no de obetimi awu mete sa asimo de ma me yem hye me ne se a me su ama wo ne se me bo nyankopon pa ye se lances e bekuta wo no enya lances e awuo ka na wutue no eho pipes nyina ba ye adwuma tie nkoma me no ka empa ya me bo ma se lances ekura wo enkoye lances awuo sabi ka ekura wo no eho pipes nyina ba ye adwuma 2 maka no ma mienu de atoso miensa
se wo twedi ampo nyankopon obasa yi adom ne se abusua na aka na akọbọ omode hye no omunye ma asotwefo obusafo kwakuma no eto aso ekasaye edensem bi to dwase se ne fan face esibi eye niema ede kon so wan hweye na se ganafo eje nimu ganafo eyi omani ede mana ahwe no kasa besena dem mu na wosu ahwempo eto da ne nche obefa na ode kum no ho esan so behwe ne live bia na owo ane no wabedru hasem osan so kan sembium ede to aso se fan face ankasa no oya brand bia onti afutu ne nsam no na edo so piwak natural health a wode 3p garlic mixture abana mekanfo ade ama nyina nim de garlic etimi eye ede mani paduane santi no ena ode eye 3p garlic mixture abasem wo high blood pressure, stroke, high sugar level ya rebi to be assault na se che na onase atata nyina no so saka eye 3p garlic mixture be bo eto ase ade ama se o wa akra na pa bi atoko eye kenswalk herbal benya bi ato kumase dani herbal ko fawudua eye ohene na herbal honsu ye albert sam herbal benya bi ato na topendo do eto aton so dia na wako angel herbal shop Kaichi drugstore lane Accra obenya eye 3p garlic mixture na watu aton yensan kote kwakuma no embra Sinkomai obi antomago fin na de obetuma hye obi no oni sika na so no oso mboma abusua sinkomai am no di abusua bi wo mo ni sika but omo do mo ho obi yare abusua ni nyina timi yare ba ko wu a na asem kase asifie ye wabusua bi wo ma ye nyina ye frifri mu bi opem a wunya atu wu a ebenya sika de atofu na daka aye wayi anu de wo ho ba susufo oni tu ni paso susufo oni tu abusua fo so abusua fo ne beboa asem a mekasa kire badwomba ye wu ebe wiase but wona wota so ye mu ema ye bibidi abontesofo nipa bebre hwame a enye fiefo ne hwe won enye fiefo ne bo won enye fiefo ne du on tu kwan enye fiefo ne ma on getre so mo fanya adwuma abontesofo tumesuma misumani meme ne fani face an kama dwene me ho pa fani meme ne wa kama dwene me ho ye wa busua firi mu so no sabi ebi asam to wa wonya busuani mo ntimi ntam sika bi to hwe fani face abrabo a eye mpenfo bi ne adofo bi enkofo bi na abaye o musu na busua panyi ne wofa ne nana boramo fadamo adebayo mo san kofo no no mkura fani face mu bata ablabo mami ka se mitro ye mubi ye si adwene pise ye bobra ne bini akoyenem ye mubi ye hu se akire nye tiani yesu ye hu se akire nyo tiani yesusu ade ye ni obi a ye de ani ato no so ye mubi ye nu obi a ye de ani ato no so se sani pa ni free abrabo mu a ye bewu ya tete ho wure dada asem ni nsi kwa ni atete ye ho wure ye mu bi na wo kasa wo promise ye so be ma ye sika ni nya meka ye nsa na so na ye budget ama no kwa wo hwe ka ba kire ye mu bi no ye ni boafo se wo boa ye tu kasa wo promise ye se kwakuo bia wo mema 100 billion 1 billion 5 billion kwakuo bia me 20,000 30,000 bi na me de ba mo a sa tate no asa ama kire woka ko sika na budget wabra ye nsankai ti ye ni nani paso fani pacho ti ko ma me no di me pese me ko wabra bomu like me pese me di nkomo bi na wo ho aye nkofo bi ahye ba de metimi aka ne se mo wani na ho de me metimi aka che o se mo wani na ho anya sa bedum le bi asema mekan me kasa se komhyeni me kasa se obi a wo hyenkom anya sa bedum le bi ni Ghana fo be po na Ghana fo po a wan hwe ya sabi na wan che wo wiase
Kwakumenu eto aso akasa wo so no de 4 years na enkwalantafo a tawia ka ho se Vanessa timia atena session kwalai na chese ne papa Vaniface anase on papa Vaniface enimu bi na otumi ayesa den dia on de obo Vanessa baso pan yie so wa ya ade eno so na nchen no se mpokra se Vanessa efre Vaniface enko hia no ene hwakoye bibia na eni kwan se Vaniface e de ba social media beguledi na enimu ase na ono enim die ntia eye oba ona da pen afedo so one no enda biem ene ensam de Kwakumenu ekeka biye yente kwaku emrai ebia na wai koye nsano no wanyina wo na so biem ebia de to kane no ebia na beto more than that won so ene tuo dadam wo be fatuo so obeku ho kozo du de bi na benya din na woni sika wo botomu a menim pensi na wo famu but when you be a wutie futu question ba asam Vaniface nyo obi a okasa tie na wutie opa oba no be video ya onso camera si ne so na oni di matam fama na pankosi enwumai asem o me ka na kura na akire Vaniface na say nyame aye wadom wako hospital ho atov Ghana fo ni agye ma wabrabo o life wako interviews ahodo minim saa de na o kasa o manager no sa oni neja na hu se o ha problem wo ho hu ne se problem wo ho ko de taba mi hu se problem wo de se oni ne nante eto atwa na so start se nyame adom no ma pick no oni boy ne neko ma o konya commercial ba ko mienu bi esa start se who start bibi what start jokes efe a wo be ka sabi o problems a wo kofa mu a wo ka normal eye normal ekoso oni pabra bomu a nipa bi mfa ne serious nipa bi wu nipa bi bra okoda prison said oni dampale ya papa what di ye joke ma ye nyina yesere sana comedian bia no personal life ye de yasem sidie amanfo starte dona nkofo wo ma wo na ekoye no nkofo sa starte body sa love ni bio because bia kan nsem a obekeka no metime aka to se won nsem bia obeka kire bia Vanessa that time edi na tem so wo ba di ne maame atem so wo ba ama ma bi nokura na meka choi e ma bi empa wasem but besi ne e ma bi empa wasem aso ne bre bia nyatwem ne sa ma ne nyina ye ma no mo tu din etu videos ani ekore tu why obi a na wo ye nkura president adna o create enemy ama ho wo ye nkura president ana onyankopon ache wo ntafo mienu ache wo mutewia wache wo ma miensa e ma miensa e ka no kura na ache wo ne no master te pick e fa Adam started na me hu se wo start wo dwom wo de dwom sai sa wo dwom bi na wo boy na ye bo masum 10,000 a policy 42 or 9 wo me sa nyum no se me na me manage wa ana me delete through phone so internet ne so na wunya sa nyum ne bia mo mo anka mepe because as sa nyum ne bo a na ka wo nsem anyum ne bo pe na akobese twitwa bi anyum ne bo na ase hihyi bi anyum no ba ase no ma bi e ba sa na di nchamu Adam say who say who started say post video so a police for the chi why you born am say Tiffany o many wure mfi asem man ko obi post na wo be ka chen say bro chai de wo ye no na me hu a etwe me komachi because wahene ne kan bi David na kan nya me boa to say so hu so ya homa so a wa shada yi dwan atade na na hye no de akosan adaba akum na sa homa so ne ba na owura dan mo hu atade na ne wa kai be bia ne wo free awurade de ne dum pempen so wadu
eti wo no se wo yi sa videos no na kai pens no ya wo na wo kom no na sa de drama for ya de eba ene edin na wo build ni biem na wo hihye no wo se kele edin no na no do betum se ne water shock yemu bi na water shock se Vanessa afrew wa afrew se wa ba akra opobi sebi amana di no opobi amana bonu doggy we enye news to me sampampo pa se gya na wo na wo ba na ba abakra ye susu ba ya brabo wo social media na social media ye ofani ho ye mami ni ho ye papa ni ho ye nana ni ho ene obi ni yiri kwa nya asem kro pese o kaka no social media obi ko hospital kra wo chim o pese wo no o pese o de camera si ni so social media odidi social media okoda social media o have sex ko benya na kai social media awade mu nsem ho ne de tena ni kunu do na o pese social media fo nyina hu se ni kunu do no enti se woni be ma ne timpo na fredu be bi no ntimi awade a enam se wato na awade o social media enti wontimi nyai na awade ekunu social media enti ene de bia obi to atade foforo torrent foforo free e de pressure abre no social media enti de bi obi be ye video ati so free ne de mako obi de mako ye video because ni fie nyefe social media enti de bia top pressure man de ne yaje na kodo na wo nkura miensa saye no kuro sanye no kuro enkura miensa na so so wo akra sebe na opobi amra bedina fine ayewu na wonim tibia bia wakom na wo so ndi sa atonga ne biem ayewu wasem ba se obeba social media no so bedidi atem ke kansem uno ma be ye video wawuma awo ye no kwafo se 4 years ni wawuma mpo oti Ghana anya brotire no bia kasa wo do obi do ba gane aya momiya nka no me se aya nkomobo ma me pese me dibi nkomobo ma me pese me dibi ba se ye trase me sa kwabi sa he ewia so wo no oba wo no hwe me obi ni me nua ba wo a won hwe me nua ba na so fra kwa na won kanya nsasem bia nkyerɛw na so nyame ti ase ye ti ase akwa no so won we bo obedidi obenom esemi pa bebre adwinum se o akwa ni nyina obeba ampa na yemu bi senke papa ahwe ya medonyame me papa di se bia kamye na doye te se de me ye twode so mu adoye kamye me papa doye o me de me papa beka se me mfi me papa de dabi ba me de ne beka o ma me ye o ma doye te se abonten sofo me de bia me kam se o papa no ma me o me de o ba wiase anye bia mpo mo ma o mo ho kwan e de ne hu suo begum ma me receive e de o ba wiase so what is empa o de fane ka abonten sofo wo mo ye twode so mu fo no fo mo ka ho o de ohia sika ma ne bi ba me mfa wo nya papa da na so mehwe okopem da ma bewu because e wo bewu ama masen na fofo yie se me papa ewu to mo koje ma yie dia mehwe because wo ti ase mehwe because abonte su fompo ye to dwane mo nya bidi na ntese de obu atopa ma me ba wiase ti mo a wo ma dwene mu se ye won kwa bebi on so mo papa reject wo mo but on so ba wiase on so reject wo mo papa ye wosi kafo bebre ama reject wo mo papa on do mo step fathers ana aye papa step mothers ana aye maame ebi do mo step mothers ana obi kwa wale krampo no amfrene maame amfrene papa because wo hu se wo mfra busuam wo jankura miensa ma wo ba sabi mpe fo mo fanche me mani mo mesra mo fanche me mesra mo wo de mo fanche me because baby a me pese me kase no mo fanche me sabi titu wo mo wo da no entira me sire bebrebe no se ayade a woni nkura miensa te ana wo to aduane anopa
to aduane awia to aduane anwumre na akwa ne tiye ne ya na rush to hospital ka o reject obi for 4 years omo sa ye ntafo ye nipa do de bia ya nwini se nipa Bible said don yonko se ho ba men don ko ntawo ba ye mu se ye ho se ebia wo ba ni mpo ekwa be so no fa so survival oyi ode Vanessa ne ya hye woni oyi nipa boni ni oyi tutubotom ni oyi kronfo oyi obadwamanfo na nka siesi na bo ku ni bia ba se 4 years nese oba sebi oba bodan 47 Vanessa nese 4 years on fa school fees na woka 4 years on fa that person na woka 4 years on fa kura latoji bi pm fan na woka for 4 years adia meme die me bo Vanessa abaso keni se Fanny Face be compreni sebi me kasa kira badwemba sa adwene mu do a ye ma bonten metake se tio se ma broko abra me ma wo ho me ma sa broko na mo masanya kukudu atimi abeka no social media se ma broko abra me no wo ma 3 akwere do 4 years what me say no manya video call what sa dia beto social media no so esa person nipa se didi sa wo ba na temo a hweniye na bia ehon fama ni bi na ebo sisi